pemberaturan peraturan AKBP tahun 2002 Akademik Baduduson bab Perwanuho Bidu 22.7.C Taringo Tuhan Waso di Sinode Distrik tolong dipeserta Sinode HKBP Distrik 22 di Boskamon 25 Maret beserta dalam hari Sang Tikion 75 kalah mana 90%. Janunga memenuhi korum membantu aturan di Parapoton Sinode Distrik. Songlima walaupun kami Amang Pareses HKBP Distrik 22 di Boska. Doa Tuhan Musa Mutna ruas di Sinode Distrik Moniate. Amo aka dolan na hinaholongan Roma Moniate Yesus Kristus Raja Huria Mapawasita Mapupo Ingananon Atupa Sinode KMP Distrik 22 de Bosca Mabuka Sadarion Kapake pertikian dauni jalanan argaon di bagasan Persikubuan mempersirambuton akan lain sulauka di Huria di Tuhata di tahun Pakubasion 2020 naik mengatakan Persikutota mengadu visi misi di Huriata parhiti-hiti akan program Nadumekan nah terduduk kita di tahun 2027 menengron Marujahan untuk orientasi Pakubasion tahun profesionalisme penatalayanan alami di bagasan roha mauliate itu debata Kapolkama Sinode HKIP Distrik 22 Depos Kapol marhiti-hite goar di debata aman dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni Todi Parbadia didongani jangan diperkuhoi itu hatta mahita batu pahon parapotan bagian asal apot di warna amin. Oh
Tuhan. Asalam ilhami madok mauliade Tuhan. Marhide-hide Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rabbi damang idohot ditangiyang alea mana. Alea mana dari berdoa. Saya berbagi apa? Saya Roma hanya. Saya menolong Tuhan di berdoa semena di bangsa. Dalam Tuhan segalanya Tuhan sabar. Saya sama kami sama kami. Dosa doa berdoa. Ulang kami hidup Tuhan. Lalu kami sama aku. Pasu-pasu jalan dilamoti Tuhan Dewatama. Sodakot Tuhan Dewatama rohina tuho jala asima rohana bidang. Didopakot Tuhan Dewatama rohina tuho jala di pasaur kon pada mena tutot di. Amin.